Brod u moru i more u brodu. Nije lako sagraditi drveni brod, a još teže je učiniti ga plovnim da ne pušta more. Znaju to kalafati, majstori koji stupom brtve procijepe među daskama oplate i to svakih par godina ispočetka. Što je šuperenje? Šuperenje je kalafatanje. Nekada je kalafatanje bilo poseban zanat, beštir posebnik. Su bili ljudi koji su samo kalafatali brod nakon što je bil gotov i svake godine kada brod dođe na kraj ga treba proći, mi kažemo proći sa stupom, pogledat sve trese, sve cimenti, da ne bi negdje bilo prazno. Jer stupa zagnje, nakon par godina zagnje, onda ju treba izvaditi tja, staru stupu i staviti novu stupu. Od čega se dobiva stupa? Stupa je to je konoplja, u stvari raste, tu se radi, kod nas se nabavlja iz Zadra, jedina tvornica koja je još ostala, ja mislim, od staroga vremena. Oni rade sve moguće vrste stupe i samo naručiš i ti donesu. Koliko često treba obnavljati? A dobro bi bilo svake godine proći, barem najosnovnije trese na brodu, cimenti su one između pešure, između madijeri, ovako. A trese su di se madijeri spajaju na ovaj način. To treba obavezno, trese obavezno bi trebalo svake godine. Po kakvom vremenu se to radi? A najbolje po lijepom vremenu, ali nekada je previše toplo, jer onda je rašušen, onda pokle kada stupa stisne i kada se drvo stisne, onda baci stupu van. Onda to nije dobro, pogotovo kada se od zgora ponovo pituruje, onda izbaci tja pituru, sve to je grdo vidjeti. Trebalo bi biti onako neko vrijeme, recimo, in primavera na proljeće. Tko se danas još bavi tim poslom? A danas na cijelom Jadranu ih je jako malo. Ovi stari koji su bili prije su umrli. Mi smo sada stari, još ih je tu nekoliko. Onda ima nekoliko mladih, relativno mladih, 40 i kusur godina, 50, nekoliko koji ja znam koji su tu na Lošinju, koji još kalafatuju i baviju se sa tim. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.